do kak, neng magido tolong do. Bulan naro mau garan hame te kontrakan nami do na bulan na sampu. Boleh do kak? Bah, wala sih gak bisa ngomong. Saya mau dong minta tolong. Ni Allah kamu sehari malungga. Gabi nang di padua liamu dong se. Magido tolong macam nolong saya kak. Ay nasutar bagya do nuayan gaji ni ang limu. Ay nabado. Nagabi ulang mo muna nama. Magoda puro begi alasan muna. Dang nasongoni kak. Memang lagi dang do nuayan kerja ni ang limu. Magido tolong macam lo atau kakak sehari umpe. Terus dulu namang itu tolong kerja muna. Jadi kalau bulan depan, gue dorong bayar muna langsung 3 bulan. Usaha kami mereka. Asal mau gue bayar muna dah. Orang dia sejauh memang nunggu kontrak itu. Ah, bebutu do dia hepeng dah. Marciat tu sampai mahita.